bukebuke 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 hasi no hejuru hasi no hejuru bukebuke ayirungurukira 1 2 That's the mulondo. 1 2 just down there. Just down there. Say 1. Say 1. Say 2. Konsheri y'amashimwe ndisi ntakekeranya ko umuntu wese ahagaze hano afise ikintu kimwe bibiri ashimira Imana. Reka tumushime, reka numva amajwi yacu, reka tuzamure amajwi y'amashimwe hano hantu muri kino kibanza. Mubwira uti ntawe usa nawe mu nzira zawe, mubwira uti ntawe usa nawe mu bwiza bwawe. Ibandi bazanye ibiganza byabo tumukomera amashyi arabikwiye. Makanya ngira mugenzi wati makanya ibandi bazanye ururimi tumuvugirize impundu yacu. Yesu yicaye iburyo bwa se umwami w'amahanga yazukanye ubushobozi n'intsinzi kuri byo. Press up 1 2. Yicaye iburyo bwa se n'umwami w'amahanga yazukanye ubushobozi n'intsinzi kuri byo. Yesu yicaye iburyo bwa se n'umwami w'amahanga yazukanye ubushobozi n'intsinzi kuri byo.
ntuconere ubwoba kuko mfise mu kiganza cawe mami, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, nzogutabira mu ndirimbo nsha y'amashimwe, uzi impundu ngoma y'amashi nezerewe, nzokwamamaza izina ryawe mwami wanje, amahanga menye ibirori by'itangaza. amaraha isi igerageza gutanga, ndagushima ko kuri uyu mugoroba ibyo mvuga ibyo ndirimba n'abandi turi kumwe ari ukuri ku buzima bwacu. Erere mwowe yababa, erere mane yabasi. Thank you Lord. Hallelujah.
byagiye ubwiza bwinshi. Reka ngushime ndakuririmbire kubw'ibikorwa